Motho e motle. Tshebeletso ya Lesedi FM e tsamaya le wena ka lenaneo lena la hao le o le ratang haholo, Makgulong A Matala. E re hona jwale pele ke ya kae kapa kae, ke tsekeng ke mofokeng ye motle. Ntate moruti Maine ha ke re bulele letsatsi lena le lenaneo lena ka thapelo, a ka kene malapeng, a kene metseng, a kene dipetlele, a kene hohle, a kene ka thapelo ngwana Chifi. Moruti Maine dumela. Ntate Matau. Khotso ntate wa ka o seng hona. Ntate Matau. Karanana o le leholo Yo, la Makgulong A Matala. Ntate Matau. Moruti wa ka ha ona le lapa le o re sa keneng ka re ho lona, ha ona sepetlele, ha ona clinic, ha ona motse, ha ona diplasi tse o re sa keneng ka re ho tsona. Ha ke re kene ka thapelo o seng hona. Ntate Matau ha re etse thapelo. Ntate ka lebitso la Morena Jeso. Modimo wa ka le o seng hona re ntse re phahamisa boholo ba hao. Re wena wa halalela. Dipoko di a o tshwanela. Ntate thoriso yohle le tlotla yohle di lebiswa ho wena. Hallelujah. Ntate re a tseba hore kganyeng ya dikganya, tlotleng ya ditlotla le kgalalelong ya dikgalalelo. Ai! Hore ho dutse wena mookamedi wa baokamedi. Ntate ke lena lenaneo la Makgulong re santshane re qala re rapella ntlo e nngwe le e nngwe. Modimo wa ka hare ho South Africa, Lesotho, Botswana, dinaheng tsohle lefatshe lohle re a rapela hore mohau wa hao Modimo wa ka o re apese o seng hona. Ntate ha re ke re utlwe lerato la hao le tjhesa dipelo tsa rona. Hlola le rona hona jwale Modimo wa ka ya kulang a re mametse a le sepetlele kapa ha re mamela o mametswe ke ngwanabo motswadi wa hae kapa moratuwa. Re bua Paulo ka lebitso la Morena Jeso o ya lang. Re bua matshiriso ho yena ka lebitso la Morena Jeso. Oh yes. O ya sudubaneng ka hara leeto la bophelo. Re bua ho phahama ho akufileng ka lebitso la Morena Jeso. Hlola le rona ka jeno lena ntate e ske ya ba lenaneo fela. Empa ka jeno lena Modimo wa ka re ke re tlo utlwa boteng ba hao ka tsela yo motho wa kekeng a khona ho itoloka. Re phamisa boholo ba hao re re hayo ya tshwanang le wena ka lebitso la Morena Jesu Kriste re a leboha ntate. Amen. Oh ntate moruti Maine, ka nako tsohle Modimo a o etse hantle. Ntate Matau. Wow! Metsotso le shome le metso e tsheletseng ka morao hora ya boropong lenaneo ke la Makgulong A Matala. Sebeletso e ratwang Lesedi FM. Ha ke be le wena ho sengona ka lenaneo la Makgulong A Matala. Motho e motle ke be le wena o le ka hare ho koloi ya hao. Tsamaya hantle. Ke be le wena leetong lena le leholo la bophelo ba hao. Jwalo ka beke shweleng re ile ra bua le wena ra re motho e mong le mong o na le leeto leo e leng la hae. O hlokomele hore o ske wa tsamaya leeto la motho e mong. O hlokomele hore o ske wa tsamaya leeto la motswalle wa hao. O tlo hlokomele hore bophelong ba hao o ske wa khalla maeto a batho ba bang. Hobane motho e mong le e mong lefatsheng lena Modimo mo file leeto la hae.
ho na le nako e nngwe leetong la hao o tlang o kopana le mathata na boima. Ho na le nako e nngwe leetong la hao o tlang o latlhelwa ke tshepo o bona hore ho fedile. Empa tseba hore tau ya leloko la Juda e teng. Ho na le nako tse ding mo o fihlelwang ke mokgathala o sa o tsebeng. E re jwalo ka o tsoa o senga e be le hore o kgathetse. Jwalo ka o tsoa hona jwale o tshwerwe ke hlooho. Ha o tsoa hona jwale masapo a hana. Ya fihla nako e jwalo. Tsamaya leeto la hao. Tlohela leeto la batho ba bang. Ho na le matsatsi a mang bophelong ba hao o utlwa mantswe o sa tsebeng tsa hao mona. Ho na le ka nako e nngwe bophelong ba hao kelellong ya hao ho fihle dintho tseo na sa hopole hore di tla o fihlela. Bojwalo bophelo. O ithute ntho e le nngwe fela hore bophelo ke ntwa. Mme leeto la hao o lokela hore o le tsamaye la le ka ba thata jwang, la le ka ba boima jwang, le ha mmepa o ka ba teng leetong lena la hao o le tsamaye o phahamise hlooho o so o le hobe o le lefifi. Phahamise hlooho. Ke rata pina e nngwe e reng o fike ekseni sebatho be qetile ngawe. O ya fihla hoseng ka nako ba reng ba qetile ka wena. O ya fihla ka nako ba reng leeto la hao le fedile. Ha o sana mo leeto la hao le tlang ho ya teng. O ya fihla. Jeso wa Nazareta, tau ya leloko la Juda. O ya fihla. A fihle hoseng mo ba reng ba qetile ka wena. Nna ke tsebe hore na Jeso o sebetsa jwang. A kore ke hule moruti maine ha nako e le metsotso e 25 pele ho hora ya 10. A kore ke late ngwanenwa wa chief ke mo atametse hona jwale ke mo hula be haufi le nna mofokeng enwa ke mmotse potso hore Jeso yena o sebetsa jwang. Ha fihla hoseng ha o fe matla matjha ha le phirimile o fa boroko. Ntate maine wa nkutlwa na? Moramaine wa nkutlwa o santsane le teng na? Sebe timatima e nketsetsa mohlolo o seng hona. Wow! Oh, moruti wa ka ke ne sekile jwa. Ntate Motau. Ke ne sekile ne se ke tsamaile ke ra o sa leo jwale ke matha ke le mong o seng ho. Yo! Hey, ke botsa potso Jeso yena o sebetsa o operator jwang. Hobaneng a fihla ha ne se di phirimile. Hobaneng a fihla o senga a ba o fe matla matjha. Ntate Motau. Yena o teng maemong ohle. Oh yes sir. Ha laolwe ke nako. Moruti wa ka. Ha laolwe ke maemo. Kakata jwale hlo tsamaya moruti. Ntate Motau o phamisa potso e matla. Jeso o sebetsa jwang batho? Ore o sebetsa jwang? Hallelujah. Ntate Motau letsatsi le leng Isaiah ha mmona ore yena ke moeletsi ya makatsang. Hallelujah. Ha se morafela kapo ha se lesea fela. Bua maine. Empa yena ke morena wa khotso. Hallelujah.
ntate Motaung o tseba dintho tsohle yena le pele qaleho e ba teng ke ha se a le teng hobane o tseba qaleho le pele qaleho e ba teng. Bua ntate, bua mo. Jale potso ke hore Morena Jeso o emela dintho di be jwang pele. Ha, moruti hobane o re o fihla hoseng empa ke utlwa Lazaro a re o emela ke ema bitleng. Bua maine. O fihla ha nako di se di le mpe hopola ntate Motaung temana e rileng ra e tshwara bekeng e fetileng. Jesa Morena Jesu Kriste ha ba rutuwa ba hae ba le leetong ba le sekepaneng Bibele bua mantswe a re yena ke ha a ya thabeng a ilo rapela kakata hle mofoke mme hona le dinako tse jwalo tseo o ka wa ikutlwane ka hayo. Hallelujah. Empa mo re leng teng ke mona o sebetsa jwang Morena Jesu hantle o tla ka nako efeng? O tla ka nako efeng wena Jesu moratafita? Ntate Motaung a re ke re nke leeto ha re tsebe ho qatlisa taba ena. Hallelujah. Mme ha re qatlisa taba ena ke kopa besere ya evangeling ya Johanne a re ke reporte ho yona pele hobane hona le taba e ke lakatsang re ke re fete ho yona. Me a re feta ho yona re ema kgaolong ya 11 leqhepe ke 850 a ko etshwara ona teng mono moruti maine re tsebe ho ya mabenkeleng mo mamedi tla re khutla mabenkeleng re kene temaneng ena eo moruti maine a kopang hore re ke re ho yona Jesu o sebetsa jwang. Lesedi FM ke molelo. Athe Motaung moruti wa ka a re qale kgaolong ya 11 hona evangeling ya Johanne. Bibele se re temaneng ya pele monna ya kulang ya bitswang Lazaro o na le teng Bethania motsaneng wa Maria le Martha ngwanabo. Maria ke yena ya neng a tlotsitse Morena Jesu ka setlolo a mo hlakola maoto ka moriri wa hae. Lazaro ya kulang ene le khaitsedi ya hae. Bo khaitsedi ya hae ba romela o Jesu ba re bona morena e o mo ratang o a kula. Ya re ha Jesu a utlware o kula ho ha o ise ho shweng empa ho isa tlotlisong ya modimo hore morra wa modimo a tlotliswe ka hona. Ntate Motaung Bethania jo hona le monna ya tsebanang le Morena Jesu kakata ntatwa o bane khaitsedi tsa hae di ya ho yena rile di re yo mo ratang wa ku yo mo ratang wa kula bua hle mo ntate Motaung ho bolela hore Morena Jesu o na tsebana le Lazaro tsebana le Lazaro wa kula ba ya ho yena ba tseba matla hae. Morena Jesu se bua mantswe yana a matla temaneng ya bona hore ho kula ho ha ho ise ho shwe empa ho isa tlotlisong ya modimo. Hallelujah. Hore moramo wa modimo a tlotliswe ka hona ntate Motaung ba tla nako e le teng. Ba tla nako e le teng ba batla thuso Morena Jesu. Sheba temana ya botshelela re mme le hane a utlwile hobane o a kula a hladula matsatsi a mabedi mo a leng teng. Ntate Motaung ha tle ka nako eo ba mo hlokang ka yona ha tle hobane moruti maine empa o tla ka nako e tshwanetseng. Maine ke kopa ke phete taba yena eske ya feta fela ha tle ka nako yo matla kakata hle empa o tla ka nako e tshwanetseng. o tla ka nako e tshwanetseng. Ke a hopola letsatsi le leng ke sansa ke hola ke le moshanyana Jesa ya re ha ke tswa bapala ntate Motaung Jesa
ka kena ka tlung ke le moputswa Hallelujah. ya ba ke sheba mme wa ka hobane ke utlwile hore jwale dipitsa di a pjatla ka re ho yena mama ke lapile Ah, a nsheba mahlong a re ho nna moshanyana ka ema hanyane dijo di se di tla loka ntate Motaung ka ema metsotso e ka ba 45 hallelujah. empa kopo yaka ya sethatho e ne hloka hore ke ngwatshelwe ka nako eo ke ne ke bua Hobane o no lapile ka nako ye. hobane ke ne ke lapile ka nako e Empa a re Mamofokeng ema. a re ema hanyane moshanyana ka Ho tla loka hona jwale dijo di santsane. Hey, o re maine. dijo di se di tla butswa Hallelujah, hallelujah. ntate Motaung o tla ka nako ye nepahetseng Ah, maine. mona mme wa ka o na re nako ye nepahetseng ke ha dijo di butswitse Hallelujah. hobane ha di soka di butswa o keke wa di natefela di keke tsa o natefela Oh, yes. mme ntate Motaung Morena Jeso o santsane a dula le hoja ba mo jwetsitse wa kula Adula. empaneng a dula ntate Motaung Adula matsatsi. a dula matsatsanyana Yes, sir. hantsa a dutse bona ba emetse Morena Jesu Kriste hore atle Oh, temana 14 le metso e supileng e re ke ho yona ke shebe moruti maine. verse 17 Jesu ha fihla a fumana e sele matsatsi a mane a le lebitleng. Moruti maine, temana 21 marete a re ho Jesu morena hojane wa ba teng kgaitsedi aka a ka be a saka a shwa. ntate Motaung sheba 23 Morena Jesu reng ho yena E re mo mamedikeng ke 23. Jesu a re ho yena kgaitsedi ya hao o tla tsoa. ntate Motaung maemo a sale mabe A mabe ba tshabe. ha o ntso kgona ho ithusa Ka- ha o hloke thuso ya modimo Kakata. ha o ntso kgona ho raha ha o hloke thuso Morena Jesu o emela maemo Ah, a hloke yena bua mai. e seng a hloke yena le batho Kakata. o batla le mati le salang e be le mati le reng Morena Jesu nthuse ha o ntsona le dipolane o tsebe a keke a tla ka nako e ha o ntsona le nthonyana ye o tshepisang e tshwarehang ha o re a tle ka nako o emela pele ho tle nako e nepahetseng jwale ntate Motaung kgaitsedi tsa Lazaro Yes. hobe ebile o re Morena Jesu hoja o no le teng hantle wa ipelaetsa O re hoja hoja o no le teng kgaitsedi yaka e ka be e sa shwa. a ka ba ntse a phela ka jeno Hoja o no le teng. Morena Jesu ro yana kgaitsedi ya o tla tsoha o ka mareta o re mo yana o 24 ke a tseba o bana o tla tsoha mohlatsoho letsatsi la bofela Morena Jesu re butle pele re ke re shebe 25 Utlwa O re ke Jesu nna ha tsoho. araba o reng momamedi o re ho yena 25. Ke nna tsoho le bophelo ya dumelang ho nna le ha shwele o tla phela. ntate Motaung utlwa Morena Jesu reng ho yena o re E tshware hanyane Yena maine. ke yena tsoho. E tshware maine re mabenkeleng hanyane fela. Tshebeletso e ratwang le Sedi FM. Motaung se ke wa lebala hore kgaitsedi tsa Lazaro di ntse di beile matsohlo Ba theola meyogo. dintho di se di entswe ho felletse Lazaro mabitleng Matsatsi a mane. matsatsi a mane a sale mabitleng ntate Motaung bona Morena Jesu na o reng o ba kgaitsedi ya ha ntse lla Hoja o ja morena o no le teng ngwaneso e ka ba sa shwa. ngwaneso a ka ba sasha Ah, maine, jowe.
ntate Motaung sheba temana ya 34. Momamedi ke a ho 34 hona jwale. Le meile kae? ntate Motaung Le meile kae? Morena Jesu ha tla o batla o tseba mo leng teng. A batla hore o nno ye kwana le kwana o batla o mmolelle hore na bothata bo hokae. Le meile kae? Ore le meile hokae. Kakata. Ntate Motaung o batla o tseba hore na o hokae. Ha 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 ha. Ba re ho yena Morena Tlobo. Ha. Morena Jesu re nna ke batla o tseba hore na le meile hokae. Ke batla o tseba le meile kae? Ntate Motaung yena o tla ka nako e tshwanetseng kgetlong lena ha kena ka ra Bethania. Jo. Ba mo bolella hore o sale mabitleng Lazarus. Hallelujah. Ba mmolella hore le maleng teng maemo a hae ha sa le matle. Ha 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 ha. Oba o sansa aya ntate Motaung di processing tse itseng. Kakata mai. Ka di loko di sa se le moyeng. Ntate Motaung Morena Jesu re mpontsheng yena na le meile hokae. Ntate Motaung sheba temana ya 38. Jwale Jesu a boela a hlabeha ka hare ho yena mme a ya lebitleng. Lebitla e ne le leha. Jo. Mme lejo le ne le thibile monyako wa lona. Bua maine. Jesu a re tlosa lejo le. Mareta khaitsedi ya mofu a re ho yena, Morena o se a nkga. Tshwana na we. Morena o se a nkga. Ntate Motaung Morena Jesu Kriste ha ba tlotse ba condition eo a leng ho yona. Kakata. O itse ke batla position Morena Jesu. Bua. O itse ke batla location e a leng ho yona. Bua hle mon. Hore condition e jwang Morena Jesu ha ke na taba bakeng le. Khaitsedi ya hae ho thwe yena lejo le tloswe. Yena o santsana bua ntho tsa hore Morena ho ja o no tseba. Wa nkga. Malente mo ha sa le maemong a hantle. Re wa nkga se le matsatsi a mane a le moo. Ore sele ke lena ke letsatsi la bone jwale a epetse. Hallelujah, hallelujah. Morena Jesu re maratha tlosa le. Tlosa lejwe. Ibile wa mo bolella hore na hanka ka o bolella. Kare ha o ka wa dumela o tla bona khanya modimo na. Hallelujah. Ntate Motaung ke kopa o shebe lejwe ha le ya bewa ke Lazarus moruti maine tlokwane jwale. Ah, bua. Lejwe le bewe ke ba. Ha le bewa ke Lazarus. Ha le ya bewa ke Lazarus. Le beilwe ke batho. Empa Morena Jesu ha fihla. O re tlosa. O laela batho ba beileng lejwe. O re tlosang. Pele le mo sena se fela hona le batho ba beileng majwe ba tloa tlosa ka thuso ya Morena Jesu. Ka maine tsama. Ntate Motaung hona le lejwe le thibileng hore Lazarus ka ba. Na le lejwe le emeng ka pela tsela ya Lazarus sheba ntate Motaung Morena Jesu Kriste a le ho o itse ho shwa ho ha o itse ho kula ha o itse ho shweng. Hallelujah. Empa ho isa tlotliso ho be weleje hona le majwe a bewang ke batho. Oh yes, moruti wa ka. Hona le majwe a khupiso a bewang ke batho. Moruti wa ka. Hona le majwe a thibelang tseno pele ya bana ba batho. Moruti wa ka. Hona le majwe a hanelang kgolo ya bana ba batho. Moruti wa ka. Hona le majwe a behuweng ka pele a mohang bana ba modimo thabo ya bona. Kaka. Morena Jesu a fihla re tlosa lejwe. Tlosang. Hona le batlo le tlosa le ha ba ile ba bua hampe. Ba tla le tlosa. Hona le batlo le tlosa le hoja bane ba itjhape le ba re ke bona ke bona. Ba tla le tlosa. Empa Morena Jesu ha buile a re tlosa lejwe le tla le tlosa. Hallelujah. Hona le batho ba ileng ba re bua hampe hona le tsuye ba tlotla re bua hantle. Hallelujah. Morena Jesu a re tlosa lejwe. Ha ha. Tate Motaung Moruti wa ka. a pateta o tlosa lejwe. Tswela pele. Morena Jesu Kriste a imisetsa matlho a hae hodimo a re ntate ke ya o leboha hobane o nkutlwile. Hallelujah. Re temaneng ya 41. 41. O re ke a tseba hoba o nkutlwa ka mehla empa ke buile jwalo ka baka la bongata bo nteetseng hale. Hallelujah.
botle bo dumele hobane ke wena ya nthwileng. Ha maine. Temana ya 43 ntate Motaung. Ke go ba re shebe ntate Motaung. A re skera fitisa dintho fela. Temana ya 43 re. Itse o bane a boleletseo. A hoa ka lentswe le leholo a re, Lazaro, tswa moo. Ntate Motaung re bua ka mofu mona. Motho ya shweleng. Re bua ka motho ya phomotseng. Empa Jesu ha bua, morena wa khotso. Mofu a utlwa. Ntate Motaung o emela nako e jwalo yeo batho ba reng ho fedile ka wena. Ah maine. O emela nako e jwalo ye ba reng o keke wa hlola o tsoha. Kakat. O emela nako e jwalo hore ba be ba behelijwe ho netefatsa o keke wa tswa. Empa morena Jesu ha fihla o re Lazaro. Ah. Tswa moo. Temana ya 40 ya ba mofu. O tswa a thatilwe matsoho le maoto ka masela a khurumeditswe sefahlego ka tuku. Jesu a re ho bona. Mollokolleng le molesele a itsamaele. Hopola ntate Motaung lejwe ha le ya bewa ke Lazaro. Lejwe le ya bewa ke Lazaro. Mona ha re wa tswa. Athe o tlang hobane bafu ba ne ba thatela. Ah moruti. Ha se Lazaro a ithatetse. Ha se Lazaro a ipofile. Ke batho ba mmofileng. Ke batho ba mmofileng. Ke batho ba mothatetseng. Ntate Motaung batho ba jwalo ba ka o thatela ba o kwalla. Ah kakat. Batho ba ka o thatela ba behaletswe o ska ba wa tsamaya. Oh Empa morena Jesu Kriste o re ha bitsa Lazaro re tswa moo. Lazaro ha arabe. Ah O fumana hore o thatetswe. hallelujah. Ibile ntate Motaung a re ke re shebe rona Bibele na e reng. O bone ha tlana o tla jwang. Ha re bue a re shebe moruti. Ntate Motaung e re ya ba mofutswa a thatilwe matsoho. Ya ba mofu o tswa a thatilwe matsoho le maoto ka masela. Ntate Motaung a re ke re emise moo. Bua moruti. Ka matsoho hobane matsoho a lekanya mosebetsi. Ba re e re thibe ho se ha ba le katleho bophelong ba hae. A moruti wa profeta jwale. Matsoho ntate Motaung ke typology ya mosebetsi. Jo. Ba re ha re mo tlame matsoho bana ba hae ba lape. Ha re mo tlame matsoho re bone hore na dintho tsa ha di tla tswela pele jwang. Joey. Sheba ba mo tlame maoto bane maoto a lekanya ho ya pele. Joey. Ba re ha re batle a ye pele re mo tlama matsoho re mo tlama maoto. A ska ba tsam o tlo bana na ba sehlo jwang. Bona batho na ba jwang. Ntate Motaung Bibele se re hona temaneng ya 44 a khurumeditswe. Sefahlego ka tuku. Ka tuku. Ha ba batlo o bone mo o yang teng. Ha ba batlo o bone hore o ya kae. Ba batla o khotsofalle mo o dutseng teng moruti maine tlokwana. Hona le batho ba sehloho bophelong bo releng ho bona. Ba thabelang ho bona o yene nqaileng o moruti maine tloho. Hona le batho ba khotsofatswang ke ha bophelo ba hao bo yeme nqaileng. Ketlolena ntate Motaung Lazaro o tswa tlangwe matsoho a thatetswe maoto. Hona le ntate ya llang, hona le mme ya llang ya reng ka bofshwa ke batho ka tlangwa ke batho. Ntate Motaung bophelo ba hae bo yeme nqaileng o wa hweletsa ha ke tsebe ke me re bua le yena o tsebile o mamela lenaneo la Makgulong ka jeno. Batho ba o tlammeng, batho ba o bofileng Modimo tlo ba hatella hore be bona ba o lokolla. Ntate Motaung Who am I? Ntate Motaung ha ba kata ke kopa o shebe o khurumeditswe sefahlego. Ba mo kwetse ka tuku. Ha ba batle ha bona a bonela pele. Ha ba thabele ntho ya hore o bua division. Ha ba thabele ntho ya hore o bua kelello yo bona ba senang yona. Eba ntate Motaung ba se ba re batla a bue ka current reality. Re batla a bue ka malenteng. Re batla a bue ka sedikwadikwenyana seo a kwalletsweng ho sona se ka ba bua ntho tse kgolo. Morena Jesu ha keta hore o shebile ntate Motaung o thala ka phapusing.
o ya odimo le tlase lentswe la kajeno le ama bophelo ba hao lentswe la kajeno le kene pelong ya hao le hlabile manonyeletso le makgaohano a pelo Tate Motao Morena Jesu Kriste ha qeta ho bua mantswe ya e ba o sa re ho bona molokolle ke kgale le motlamme molokolle ke kgale le mo bofile molokolle ha qeta hore le mo lese a itsamaele Ha! Morena Jesu Kriste o na bua mantswe ya mare potential eo Lazaro a nang le yona Oh, yes. ha hloke thuso ya lona Ah! lona tlosang dintho tse tlisang tshitiso Kakat. jwale le mo tlohelle a itsamaele ntate Motao bona Morena Jesu o tla nakong e jwang Ha! o tla nakong eo ka yona motho a sa re o tetse motho a sa re o senyehile go na le momamedi eo ke tshwanetse moruti maina ya ntate Motao o tsebe go soarotswe le diphahlo tsa mofu H! Ah! borangwane le bomalome bomang bo abuti ba ile ba batseka le dikepisi tsa hae le dieta tsa hae Ah, maine. ha ke re ka nako ena bona ha bayo Hallelujah. ke kgaitsedi tsa Lazaro Hey, yes. ba mo lata mabitleng Hallelujah. go na le batho ba apereng diaparo tsa hae Ah! go na le batho ba rwetseng dieta tsa hae Kakat. re kena sehleng se modimo a reng dintho tsa hao tse ba di nkileng Ah! ba tla tshwanela ba di kgutlisa Ah, maine. jwale ho tlo bonagale monga tsona na ke mang Ay! ke kopa re mo shebe ka leihlo la moya a kena ka hara motse Hallelujah. a tsamaya le kgaitsedi tsa hae Lazaro Oh, but. ha ke re o kopana le malome a apere hempe ya hae Ah! o phaphata malome ebile wa tshoga Joey. hore ho yena hempe o e kentseng ha se ya hao Hallelujah. ke ya ka ntatele Hallelujah. ke batla dintho tse leng tsa ka ntate Motaung qetellong H! Morena Jesu o tla ka nako e tshwanetseng O tla ka nako e tshwanetse. ha tle fela ha e se nako Ha! Maine. empa o tla ka nako e tshwanetseng re lokollwa ka nako e tshwanetseng ntate Motaung ene ka re ha Ay, maine. ntate Motaung ene ka re ha ntate Modimo a ka re thusa Hallelujah. ra ya leqhepeng la 980 re ke re shebe epistolo ya pele ya Petros kgaolong ya bohlano hobane o netefatsa mantswe ao re buang ka ona E tshwara ona teng moo moruti re tsebe ho ya mabenkeleng re tla ya mono ho 900 dumela wena Shaba Maker. Ha! Sebeletso e ratwang le Sedi FM. Motho e motle e re tswele pele re tlabela re kopana hape re ya mabenkeleng metsotsong e 20 ka morao ho ram ya 10 rena wa tseba hore hantlentle re hloka eng moramaine sebaka ke sa hao Mofokeng ntate Motaung o lokolla Yo! o re lokolla ka nako e tshwanetseng o kore o tla ka nako e tshwanetseng ha tle ha e se nako e ya moruti wa o tla ka nako e re bisang the appointed time maine ha tle fela a tle fela o tla ka nako e nepahetseng oh batho jwale Petros ha bua le rona ke epistolong ya hae ya pele kgaolong ya bohlano temaneng ya botshelela eba o sa bua mantswe yana leqhepe 980 momamedi e ya ho yona sheba temana kgaolo ya bohlano kgaolo e tla ba ya bohlano temana re shebe ya botshelela tla ka 980 nako e nepahetseng re ya leboa Pontsho Molapo le tseka ngwane se re ya leboa Agnes Sello o dutse le rona Mmakatle o Tsholo re ya leboa le yena hore o tla ka nako e tshwanetseng temana botshelela re ka baka leo e ya moruti wa ka le ke le ikokobetse ka tlasa letsoho le matla la Modimo chapter 5 verse 6 First Peter chapter 5 verse 6 ka baka leo le ke le ikokobetse ka tlasa letsoho le matla la Modimo oh yes o tle o le phahamise nakong e tshwanelang Petros o tjho jwalo hore ha phahamise fela
phamisa nako e tshwanelang. Chapter 5 verse 6 buka ke ya pele ya Petros. Ntate Motaung modimo yena o re phamisa ka nako e tshwanetseng. Ntate Motaung ke kopa nke ke hopotsa momamedi wa sebeletso ena hore ho kile ha bana le moshanyana yo le bitso la ha ileng Josefa. Ha ke na ho bala ditemana tseo bukeng ya Genesis. Empa ntate una morata. Hallelujah. Ntate morata mo etsetsa kobo e mebalabala. Taba yao ya etsa lehloyo. O bana ba habo bane ba bona ikare ntata bona o rata Josefa holo. Empa jale ba hloya Josefa ba hloya ntata bona. Ba hloya Joseph. Ntate Motaung nako tsene re tsekiswa dintho tse modimo a re fileng tsona. Ha moruti mai. Re tsekiswa neo talente. Ntate Motaung le fura le modimo a re fileng lo. Jale ha o hloya nna o sa hloye motho a mpileng. Ai! Ha se nna ke modimo a mpileng. Hallelujah. Ha ke a ipatlela ke modimo a mpileng. Ntate Motaung ke a dumela Josefa hore bana ba bohane ba mo tshwara pele ba mo tshwara ba mo rera. Oh yeah. Ba mo rera ba re a re monke re mmolaya abutlwa ha ya re a re se ra mmolaya. Ah. Re kampara mo rekisa. Ha. Ntse le tsela ye nngwe hape ya o bolamo. Re kampara morekisi. Re kampara mo rekisa. Ntate Motaung ha tla ntate a itse ho yena a ka lo hlwela baholwane ba hae. Ba mo lahlela ka skoting. Ha ba mmona tla le mane ba qeta ba re enwa re tloetsa ho itseng ka yena. Ibile ha tla le mane ba re ra di toro ke ye. Ah tsmaine. Ntate Motaung ba no na bua dintho tse sa lekaneng dikelello tsa bona. Jale baba ba nahana moruti maine bua jalo ka moruti wa Mzanze ba re Josefa wa papa. Ah ha. Ho ba ni Josefa bua dintho tse tjena. Hey. Momamedi a ke tsebe na ho kae o mametse o le tulong efeng. Empa le wena ba ile ba o bolella. Hore o iketsa ka ro bohlale. O nana o tseba haholo. O tseba dintho kaofela. Ah. Empa ba sa utlwisisa a se wena. Hallelujah. Re a leboha Malefalatsa, re a leboha Selwane, re a leboha Avans Khwabai, re a leboha Ntate Motaung Josefa ya skoting ya re ba Ishmael ha ba tla ba montsha ba mo rekisa. E tshwara hona teng. Ska ba kgona. E tshwara hona teng mo moruti maine. Tshebeletso e ratwang le Sedi FM. Ntate Motaung re ha re phethela. Oh yes. Re ke re khothatse momamedi. Hore re bona di khapha tsa hao. Ah. Re bona ho tshwenyeha ha hao. Ah. Ape re tseba di masiu ao o sa tlhotheng boroko. Oh yes. Kore bosuwa bo le bo bongwa fadimeha wa hlobaela. Ah. Ke a tseba ka dihlola moya re bona boima bo bo jereng ka pelong ya hao. Oh yes. Ha o hlaha mahlong a batho o hlaha o le motho a matla. O hlaha o ntsona le lebonyo la ha o bososela. Oh yeah. Empa ho bua nnete. O jere ka boima. O leka hore ha o hlaha o ske wa tshwana le bohloko bo pelong ya hao. Kaka. Ntate Motaung e re mo kgothatsa momamedi wa tshebeletso ena re modimo o tseleng wa tla. Ah o tseleng wa tla. Modimo o tseleng wa tla ho ka etsahala. Yeah. Hore ebe o habile o potlakile. Empa ro fa mantswe yana re modimo yena o tseleng Wa. wa tla. Me ha fihla ho wena. O tsebe re dintho tsa hao di tla be se di le hantle. Ntate Motaung re ha re kwala. Re bolella momamedi hore modimo o tseleng. A re e qalehong hobane jwale dintho di qala fatshe. Bukeng ya Genesis kgaolo ke ya 15. The prophet is 17. Oh yes sir. Ntate Motaung momamedi mamela hantle taba tsa hao di tloloka modimo o tseleng o tlo phahamiswa ka nako e nepahetseng. Oh yes sir. Hona le nako yo ba keke ba hlotse ba o tseba. Ah de khali. Ba tlo tshwantsha. Bua maine. E tla re ha ba feta o eme tlung e nngwe e ba nahaneng hore o sebetsa moo. Athe ke wena monga ntlo ye. Na le nako ya o tlo phahamiswa ka yo. Yes. Yo batho ba neng ba batla o bona ho wa ba tlang o paka o phahama ha ha. Ah. Kgaolo ke ya 15. E ba le moruti maine.
ntate Motaung ke bala temana ya 17 moruti wa itse ha letsatsi le se le diketse itsa letsatsi le se le diketse ho se o phirimile o se o phirimile bonang haeba sebupi se kubellang bonang haeba sebupi se kubellang mme le lakabela mollo le lakabela mollo la tsamaya pakeng tsa mekgekgetho eo la tsamaya pakeng tsa mekgekgetho eo ntate Motaung ke ha modimo ana tlaola selekane le Abraham ha tlaola selekane le yena ro yena nka diphoofolo di kgekgethe yes mme ka tsela ya Baheberu ha o tlabola selekane batho ba etsang selekane e ba le tsamaya dipakeng tsa mokgekgetho kakati a dula Abrahame yesele Abraham a dula oh a emetse modimo wa tle a kgekgethile ntate Motaung a di beile hantle a emela modimo ho na le batho ba ne ba feta strateng ba re he modimo eno a hao hano maine ho na le batho ba ne ba feta strateng ba re o duletse mahala ya ba ba shwalane ntate Motaung lefifi la fihla modimo a so hlahe empa temane re katangwe ba le re ha letsatsi le se le diketse ha letsatsi le se le diketse o so phirimile ho se o phiri au so bonang haeba sebupi se kubellang kakata maine ma mme le lakabela mollo la tsamaya pakeng tsa mekgekgetho aya tsatsi se le diketse le se le phirimile ho buile ha ba bua le batho ba ne ba sa tshwanela ba bua ach wa seja le ke batho ba o ileng wa ba thusa maine wa utlwisa bohloko ke batho ba o ileng wa tela tjhelete hore ba pate bafu maine ya re ha letsatsi se le dikele ba le siyo le lakabe la kubella ntate Motaung le lakabe ke ha le tsamaha dipakeng tsa mekgekgetho hallelujah ntate ka lebitso la morena Jesu re kgothetse yeah re utlwile hore o tla ka nako e tshwanelang hallelujah ntate hona le ya siuweng ke monna hona le ya siuweng ke mosadi amen ntwe re tsebang o tlo tla ka nako e tshwanetseng amen modimo wa ka o tlo kgothatsa pelo ya hae o tlo mo fa matla ka nako e ka nako e ho na le ngwana modimo wa ka ya ipotsang hore keresemeseng ena yena o tlo apara modimo hlaha ka nako e tshwanelang amen wena o tseba maemo ntate re nka bophelo ba rona re bo beya ho wena jalo ka Lazaro ha ile a tswa dibitleng re dumetse sebeletsong ya lesedi hore ya tlotswa dibitleng la mathata ke momamedi wa sebeletso ena re phamisa boholo ba hao ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen ke a leboha moruti maine amen a re fe modimo sebaka etse mosebetsi ntate wa ka momamedi lenaneo lena o ka le reka nomoro ke 051 503 3225 051 503 3225 manane wohle Makgulong A Matala wa fumana moo ithekele lona e be lenaneo la hao.